Descurbi una autra cultura e l'ubiai de la fa viore era la tecula da un nostre viaggi. L'autra demanda kuma reviuda la nostra lenga doc, una lenga che cadun parlava a Nissa pou temps fa, un parla vieille de 1000 ans qui risca de mourir. Lu rescontré mai nostre amiche bascu n'abessai donate quauqui resposta. Lu país bascu es una regiun tout plein agricola, mais des pastura, des moutons, des fea. Per des lycéens nissarte, que la maggior parte restum en villa, lu paisatge era ben differente. En visitant la Cambra d'Agricultura avem imparate que de mai en mai de juve n'en fan lu seu mestier e que de label si mettun en plaça per certificar l'origina e la qualitat de produce regional, que aia sun mai numerus que da nautre. Personnes au hasard là, et combien bossent en agriculture ici et là. Les 94 autres personnes dans la salle qui parlent de l'agriculture. C'est absolument indispensable et nécessaire qu'on discute avec elles, qu'elles se préoccupent de comment nous, paysans, on produit, ce que vont consommer. Et je me suis toujours imaginé devenir agriculteur plus tard. Pura, lu país bascu, es pas sous la main la campagna. Hi sunt também des villas como Biarritz, Bayona ou San Sebastián. En bascu, aqueu país si di Euskal Herri, lu país de la lenga basca, una lenga que kuma lucitan, cunuise pas li frontiera. N'hi a un petit museu au nord, costa francès, et un gros tros au sud, costa espagnol. Le país bascu es dunca le país d'una lenga, l'euskara, una lenga que auria 20.000 ans. Un parla que li gens li sunt tout plein estacate. En Espanya, l'euskara es finda lenga oficiala. Costa francès n'est pas le cas. Pura, la seu presença en l'ensenyament es forta. Per exemple, notre eravant en lo village de Girisari, d'on hi sunt 1000 habitants, e ben allà li sunt 2 escola primari bilenga e lo pitjui qu'avan rescontrat parlavon lo basco traelu. Aquí, a Nissa, li es basta una escola bilenga dintre d'un departament d'un milion d'habitants. E notre avan començat lo nissart solament au liceu. Ez dakiz zer pasatzen den azkenaldi hontan, jendea zirela dantzatzen zarritan. Zerbait ikusteko adunik pantaiera klozure cuento gen. Aizaldana deitzen naiz, beraz 31 urte ditut. En lo village de Bidarai, sont entrat en lo sedi de Canal Dude, una web tele que dona la paraula agli abitanti, toujours en lengua basca. Aquella cadena ajuda também a la création de dessins animats per lo pitjui e sobretot dona de treball ai jove que fan lo animator, lo journalista o encara lo technicien. Anquei, Canal Dude a creat e ja 20 ans plec. Voilà, je suis aussi en périculture en crèche et j'ai démarré l'apprentissage de la langue basque
A Baiuna avem riscontrate de gens que sunt d'atur d'aquella cultura, com el responsable de l'associació AECA, que donu des cours de bascu per adulte, o encara el proprietari de la libraria EICAR, que publica e vende d'obra en francès, en bascu e finda en occitan. Egunon, Nora Belbide naiz, beraz berriako kazetaria naiz, Baionan lan egiten dut. Aya avem també riscontrate Nora, jornalista del jornal Berria, un quotidian bascofonu que ranque su Baiuna emplega 3 jornalista. Nous, notre langue nous unit quoi. On n'a pas de débat ce qu'il faut faire en espagnol ou en français. Arantxa izena dut eta Etxepare Lizeoko Euskara eta Literaturako irakaslea naiz. Elisabet deitzen niz, Izpura bizi niz, eta Etxepare Lizeoan niz, eta txipidanik mintzo dut Euskara, eta ikasketa guztiak egin dut Euskaraz, Lizeo arte. Un altre jour avem escambiate en BD lycéen. En au liceu, l'Euskara non est une option. Aquí, les escolans sont en immersion. C'est-à-dire que font tout le seu curse, mathématica, historia, filosofia, en lengua basca. Mais lui avem descuberte le seu dansa tradicionali et ben segur le joque de la pelota. Un autre cou sont entrate en un gasteche, una maiun dei Juve. E avem capite que la giuinesa basca também piava d'initiativa per dinamitzar la seu cultura. Aya avem viste ion que n'a parlate de la cançon basca, del rock que ha jugat un rol a un niveu politicu e del seu grupe que fa de rap en langa basca. Jon Eierabide deitzen naiz, bizian erakasle naiz eta ala 21 urte musika egiten dutala eta Azparneko Zinegin elkartean ere parte hartzen dut.
L'Umaibeu es estat la corrica, la cursa per l'Euskara e embe de mille de gens avant agut la fortuna de li participa. La corrica es una grana festa popularia mapa sous la main, es una action que permette au poble basco de reunir d'argent per fin de finançar le cours per adulte. Mentre aquel viatge avant vist de campion d'initiativa era possible de faviere e de viure de la sua cultura. Le País Basco es pas tan loin, coma l'udinora la lenga es un ligament tra ligion, allura besai quand sa recampan en si bulegan e embe un po de pantai pour un reviuda lucitan. Lenga de troubadour estudiada en le monde entier e que pou pas mourir en l'indiferença de idon d'aquí. Kuma lu basco tipitapa plampanin, lia riberin.